Kuna meuring ko yare mga regina dong ram na kun Taeka Ni Ibuobuoki men tupay par. Narandaro yare Yesu Kristo akam na penen meur. Ceremony kani ya chetwa inanun narastar. Chetwa monte mak. Are moni pa ya otokin pa ko. Sarina ko inanun chewe. Aspubusi ko nam kairi ron tamne mari roiri. Kay seki nanura merakanta ni. Kairi na pa na pesin na makinakikakawakin. Tapuna amin mitongin. May muande ikaroko atokin. Lord Yesu Kristo ari rawe skani ko inanunnaran. Amen. Wari mendana Taeka tua men tupay par. Karikani pa ino makoro na tupuy meruew. O kipu na tupuy menimeo. Kakawo nga pa na wari Taeka tikipuay na koir. Ang kia po mainuk. Awata ino arota aniraki. Awakangay. Teirak kaira po menasimay na ikawomen na ikame na ikay. Pakukawa ni kameunak. Nira karikia ni kay takawa. Kangay tiakan sepangar, awiyang untiaw at sinu, awiyang untiaw at sinu. Ebondia intayin ako takakawang unakon panahan tiya to. Aw tiri ni kapya ni anakesis, ibukin ni meur. Nangintetay, aw sa kipenong, paste pinimetuna ko yon ipay kapur, ay kaya pupua kamana nun tiya to. Nakatira kiyaking kairo tamana utu. Pa ariya nikita na takawa ibukin ni mewi. Tisila kinakoira. Kutauro ang tira keng kay. O nikita na tipul. Pakuanga ni kamewa kin na natangir. May anako itietwa. Itauro ang tayo na kutietwa ni Busamayr. Kana sila ira keng kay. Amen no kiriya. Sinakapenyayo inanundara store. At wan takakawakin, aniniya ini kamatuway, o kautay pati sa tantani, yung makuli nanundroon tapong, o ni katawraway na kuntapong ay may. Amen.